Ljudi, on smatra GMC ljudi. Danas igramo utakmicu protiv timu Dvika, ali ljudi sa timom koji je imao na Semi Pro. Znači ljudi, tim je od golmana sastavljen, što je malo i nezgodno, ali gledajte koji tim ljudi. Treba bi barem, mogu barem da bijem njega. Šalim se ga, ajde, ne šalim se naravno, treba bi njega. Barem, ne znam, barem njega. Prodao bi ga za gore pare. Ljudi, možda da krenemo, šalim. Idemo ljudi na Semi Pro. Ljudi, hvala vam puno na 40 subscribe-a. Znači, to je taj specijal. Ljudi, možemo da počnemo. No. Evo ga Golijer. Golijer me skinuo su. Opa. Kaparo. Nisam čao stavio Golijer me. Mi je natio napad. Karasko odbrane. Ali brži golmani ljudi. Samo nema ne vještine kao igrači. A kome ne bacuješ? Što ne znam s golmanima. Ja trebao sam hard da stavim da igra. On ima dobar udarac. Idemo, ajde, jo. Ne, jo ljudi. Ljudi sam da kažem na 40 ili 45 ili 40 ili 50 suba pravim njam back opening, možda i ne. Možda to bude specijal. Znači još 4 suba pa valjda će da bude taj pack opening ljudi, ali iako ne bude nikom ništa. Ajde ljudi, kubijeno. Ajde, evo ga, očova, ajde. Šta radiš, pa? Ovo je loše. Kakve odbrane Džoharda. Daj da zmenimo nekoga. Da promijenio Leo. Negdje. Sve golmani jave. Tako, nema pojma. Znači mogu mjesto, čekajte. Nemam mjesto Atlera. Karaška, aka mi ja, eto. Na poziciju bolje. Mirante, tako budemo na ovo. Sve vidimo, čekaj sad.
Evo ljudi još dobro. Ima da počnemo ljudi. Drugo poluvreme. No. Ajde, čuvaj. Idemo. Čuvaj. Bravo. Ovo je njama čvrst, i onda valjda može da prođe. Ne. Ako mi sad ljudi daju go, ja ću se upropastiti. Dobre. Evo ga ruli, koji gubi loptu. To idemo, ruli, ajde ruli ga. Ne. Op. Ne. Ja sam pukao. Toliko ljudi ovo ne znam da se igra. Ja sam gotov. Znači pukao sam. Nema šta. To je to na šutira. Jedan put mi sam Mirante usrao da dam gost pola terena. Stiži Kiko. To je ruli. Ne, ruli. Idemo, enijama. Ne. Ajde. Tu. Ajmo roli. Ajde čuvaj, jebem te. Ljudi, pukao sam i dječka. Imam penalno da napravim. Ljudi, izgubio sam. Ljudi, to je bio taj specijal. Ako se čujete što imam 39.000, sad će vidite razlog. Ljudi, prodajem ovi igrači. Ako njih pronađe, to će ispane na 90.000. Sad se bližim ljudi, tako da ako vam se svidio klip, ostavite like, share, subscribe. Do tada ljudi, ćao!